Silo lalela bukela lalela nokwatha lozikudla kudla i-channel enkulu Dr. 2+2 ayibo cool sikhathi sinyama sefika emazweni konakele kwatsho konakele sewuphi kwesala la kuthiwa kusendla yebo khona la kudliwa khona inkukhu manje nahlangana ningokhokhovula lapha kwanuka intelezi kwenzakalala konakele njengokubona nje umholi ophambi kwethu namhlanje nomama namhlanje usuku lwakoluhle angazi kubhaliwe la singabavezela ukuthi amalobolo lawa nomembeso kanye izinto esingayazi namanje sisamangele isikole ukuvula lapha sibona into demododa awukhulu ke bikelela KKTV sanibonani basilakse Ndlangubo usuka kuphi eMpumalanga sekhunda nawe uzosupport iqhawe umngalo lomkhulu uzomsupport kakhulu kodwa khona into demododa ngapha amadoda ithana isithiko inentshebeke shalom bikelela TV le hayi sibingelela kahle kakhulu emcimbini omkhulu indoda ethe namhlanje singena emthethweni bangaphela letha konke emzini endoda wavele kwagcwala inyanga la thatha ngokwayo indoda yamadoda manje uma ngabe yenza ishoda sinakala amadoda ukuthi ibe yes I feel like crying. Professor njengamanje lensizwa uyazi kakhulu sibongele futhi sike sakubona uyenza into njengale okusho ukuthi izinto ezinhle ziyaqhubeka zenzeka ungathini emphakathini kubantu ababuka i-channel nabantu ababuka wena njengodokotela nabantu abasondelene nawe ukuthi kukhona izinto esizibona ezinhle lisuka le komhlabalinga lokhuba bakithi ukuthi abelaphi mabathathe okay sikade umzila nje njengoba usibuka la injabulo ngokumbona kumathenza namhlanje ujabule kakhulu akaza nalo wegwajo akakaza nalo ujabule uyafa sema nangomsulo mhlawumbe sizidedele kuwena baba umkabatheli wena ungayihla imbuti ngoba usaba umsila lobheke mhlawumbe namhlanje usuku lakho lungaka kuthini ukuyibongela kwakho kugcwala inyanga lapho ogobela ezokusupporta nomphakathi wonke nomndeni nakumakoti bungathini namhlanje sikunike ithuba kukhona nginike ithuba yes kabatheli cha kwajo akukho lengakusho lokunini bakithi ngathi mina nje kune present la hayibo Isho kuthini lewashi? Awu lelwashi lisho ukuthi umama uma ngaba phuma emsebenzini Kabatheli abuke isikhathi Kuba kungaze kube inyama makhuba wami Nkosi yami igebengu bese seziyamonela nalelwashi cela uzongenza umuntu Awu liphakathi mkhiqizo Kabatheli wenza njani manje? Uthini ngale ringi mkabatheli? ngale ringi ngithi khuba tetemane
yami ngale ring hayi womfaka ngifisa ukuthi ngabathembisa ukuthi enhlizweni yami uyithathile inhliziyo yami ngibona lale bakhona nje la ngibone matshe odwa nguwe nje ngubukayo enhlizweni yami akekho fana nawe Kodwa-ke njengamanje Mkabatheli ngemvumo yakho ukuthi ubonge umphakathi wonke othe wafika nomndeni nabasuka kwaMhlabalingane ohambisana nabo bese sinikeza nethuba futhi umama naye ngoba hayi inqophamlando Mkabatheli hawu umphakathi wonke walapha eNdlanguku ngithi njengoprofessor ubaba udokotela u2+2 angibonge mngani wami lomkhulu ngokuthi ngikhuthazile ngokuthi noma ngihlezi ngiwa ngivuka kunzima empilweni yami ngase ngingazi ukuthi kuyoke kwenzeka ukufana nalokho so ngithi ke ngiyabonga kakhulu ngibonge nakumngani wami losuka eMpumalanga eMbalenhle uprofessor uNdimande uNyembezi ngiyabonga abangani bami bese sengibonga kakhulu kubaba uDube eMzingazi ngiyabonga kakhulu bese sengibonga kakhulu kumfowethu kwinkosana yakithi inkosana kababa ubhuti omdala ngibongile usuka kude kusebenzela le Kapa lodumo eCape Town uyi-advocate khona uthe naye akeze kulomcimbi wengane yakubo yokugcina azobuka kokuthi kwenzakalani nithi ke cha nasemndenini wala ekhaya botetemane boGawose nithi ngiyabonga kakhulu indlela lenisimukele ngayo ibe inhle kakhulu bese ke sengibonga kumama ngibonga kakhulu Ndlunkulu wami ngiyazi ukuthi umoya wakho nenhliziyo yakho sikhona isigaba lengasilimaza kodwa nje phezulu kwakho konke ngithe mase ngibuya kuwe ngithi hawu mama wathi baba ngicela ukuthi uNkulunkulu ngathi angakubusisa uNkulunkulu ngathi angakupha amandla umelane nempilo yami mina nje ngifuna ipresent yakho akukuniki ngidinga nje ipresent yakho ukuthi ube khona empilweni yami naseyinganeni zami lezi zebandla uzoyigada njengomama ngibonge kakhulu nakubazalwana bami abakhonile ukuthi baphumelele bafike la njengo Archbishop wabo abathe nabo hayi siyacela baba ukuthi noma kungasiko kwebandla kodwa siyacela ukuthi sikuphelezele ngilula isandla abantu bami sengathi uNkulunkulu anganibusisa uNkulunkulu ngathi anganenzele amandla sengigcina nje ngicela nengilozi yala ekhaya Sonyazini ukuthi ngathi ingangipha amandla ngoba kuningi ibonakaliso nami bese lokhu ngiyibona ngomama hayi siyabonga hawu siyabonga bazalwana sengathi uNkulunkulu anganibusisa uNkulunkulu anganenzela kodwa ke sicela ukuthi ke mhlawumbe nawe mama entweni enhle kangaka
insizwa isuka le komhlaba lingana suka kude kompumalanga zizothi nje lembali ziyibonela umama awukuyibongela kumgabatheli nebani awukuyibongela mama khona umuntu omkhulu lapho ovela kuma TV u2+2 sikahla senyama hayi lento ayibonakala kalulu phela isengashintsha lezulu livele lidume ngiyadala Kwacho ngibatshelile kwacho ngathi masisuka la akufanele kuphele 3 days imvula ingakani angisho mama ngoba sizathi sibusiso la ekhaya ngiyabheja lokho futhi ngiyakusho yabo zabantu zakuya akube njalo kwacho hayi akube njalo kodwa ke sitetela umama naye kosame ibongele hawu into enhle kangaka uDecember sisuka ukhisimuzi ngiyubona awusewubona akithi ukhisimuzi bazalwane yebo amen bazalwane awu mama awusibongele mama awasikhumisa imkekezo phela baba Aw sorry mama. Out loud. Ngiyabonga kakhulu ivashe ngivashele. Ngibonga kakhulu kumina. Siyacela ke njengamanje sitetele nangumkhongi ngibeduze kwentshayiwe lapho umkhongi omkhulu lo awu mkhongi uhloniphekile nomkhongi ufake nebhantshi yini phela ungafakela ibhantshi la ehende ngizohlawula mkhongi hayi ngidlulisa ukubonga okukhulu ukuthi indoda mangabe ingisusa ekhaya ithe angihambe ngiyofunela ubuhlobo obuhle ingangithumela ukuthi uyodlala ithema ngabe ngisusa engaqale nganqakaza kodwa nje mase ngifike isithi hayi konke khona iphethe inkomo ihamba ngamasonto iphethe konke hawu ngisho umembeso yonke into nemali njengemali yathi uma nginika ngayifaka amaphakathi ngabhana ngapha hayi ithema ngidlala bahluleka nani ukuyibani Ndaba ezithi mkhulu Sikhokobe into yakhe ihambe kahle kakhulu sekusele ukuthi umbuye uzolanda umshado kuphela siyabuya la hayi ngoba sazolobona sizolanda ngokulanda umakoti sikulandile ngoza sikulandile ngoza makoti sikulandile ngoza makoti sikulandile bazalwane ngoba ukhona nomama awu mama awu ukudlulisa nje amazwi isibusiso awu thela isibusiso mama usukikize kakhulu uthi angikhiphe nemali awu dlulisa isibusiso mama nazi ingane phambi kwakho amen Ngiyabingelela abazalwane egameni lika Jesu. Ngibingelela umuza kwaGawusi. Awu bakithi abantu abasithanda kangaka abasenza abantu. Bakithi ngidlulisa amazwi okubonga ngendodana yami. Bakithi ebukeke yathandeka. Nami ngizophuza itiye elimnandi elinobisi. Ngamqabula amanqonke ngamqabula wangiqabula naye. Abona ukuthi hayi itiye ngizothola. Hayi ilogogo lo wesimanje uyambona nje amandla ngicela ukuthandaza abazalwane baba wethu oyingcwele yisabe Nkosi yethu Jesu busisa Nkosi abantwana bakho uNkulunkulu wethu oyingcwele lenze uNkulunkulu wethu bebe munye simeme indlozi phakathi kwale ndawo uNkulunkulu wethu onamandla wonke wena Nkosi wethembekile ngezikhathi zonke sithembe wena baba ngezikhathi zonke wena Jehova ngumelusi omuhle lusa baba abantwana bakho beze bayofika empumelelweni egameni lika Jesu waseNazaretha manje naphakade amen haleluya
Hayi bazalwane siyabonga kakhulu bazalwane. Kwangazi uthi umgabadzeli labala ekhaya bathi sidle konke kula. Sidle konke bokhuba sidle konke. Amen. Bathini bogawuzi? Ukhona kodwa ongasikhulula lapha kogawuzi. Akasondele ozosikhulula bogawuzi, osondele. Akasondele yedwa bogawuzi siyacela. Ezombalana nje.